Riri githurano kinene giatigia mwaka umwe na mieri 10 gitabanio. President Ruto ni ajitie kubanga ndama ciake o kahora niguo kambeini-ini cia mwaka twerekeire agakorwo na thiriti makamuhura njeki akiuha muige. Thabari ya gwetha arata acio yanjirie mwaka muhituku mweri wa kanana riria kiama kia ODM kieheanire andu ana matuike maminista thirikari-ini ya Kenya Kwanza. Itanya ria president ni kwihuriria arumiriri a kiama kia ODM thutha wa gicigo kia Mount Kenya kwanjia gutebeba. Mwaka uyu ningi ni acemanitie na mutongoria wa kiama gia KANU Gideon Moi uria wari na itanya ria kuhuranira giturwa gia senator wa Baringo. Itanya inene ria kuha Gideon ni gwithera kuma giconoko-ini gia kiama kia UDA kwaga kuyukia hotani gicigo-ini gikoragwo kiri gituge kinene gioteti gia President Ruto. Thutha wa Gideon kwiyeheria ni kwageire na mbukirira muingi ukiuga waya kwaga kunyita itemi githurano-ini kiu agikorwo Gideon ndagakorwo irebe-ini. Umwe wa maundu maria magi President Ruto arebanga namo ni kugeria kuyukia arumiriri na ateti a kiama kia ODM thutha wa gikuo kia mutongoria wa kiama kiu Raila Odinga, ona gutuika gukinyanira gwa itanya riu gukuringana na urumwe wa kiama kiu atongoria ngurani makianjia guikaniria migue ya ngarari. Maundu meri manene nimo matebebirie thirikari ya President Ruto thutha wa githurano kia mwaka wa 2022. Wa mbere ari kuhagurwo kwa Rigathi Gachagua ta munini wa president uria wacokire kwerekeria thirikari maruru make, na mwaka umwe thutha wake kuhagurwo no arahahithia thirikari na mirurungano ya rika ria Gen Z iria yakiriirie nginya president agicenjia mibango yake ya ungania wa magoti. Riu augite ndegutiga thabari yake ya gwetha thiriti ona makiria. I have consulted with my former boss, the fourth president of Kenya, His Excellency Uhuru Kenyatta. I have held discussions with majority of members of parliament, and they are here. I have consulted with many governors and grassroots leaders from every corner of the nation. And I will continue to engage because Kenya's progress must never be a partisan pursuit. It is a national inclusive mission. Ica ikuhi ni akoretwo akiuga ari na itanya ria kwambararia utonga wa bururi wa Kenya na kuutwara gikiro-ini kia mabũrũri matongu ta Singapore na South Korea, ona gutuika utonga wa mabũrũri macio ni munene na makiria ma maita mana ukiringithanio na utonga wa Kenya. Through these deliberations, I have arrived at a clear conclusion that although we have made commendable progress in stabilizing the nation over the last 3 years, the time has come to take the country to the next level. Maya mokite riri commission ya IEBC iratanya gukorwo na register ya iki ya kura milioni 28 tugikinya mwaka wa 2027. Ngiribotera Inooro TV, Gitago Muriuki wa Muchoki.